Kajayao New Transport Society ni kajet 24/7 kabadi kasing penya ikgali arshaka ki bakamaila ni ki bike taxi kala itu ro dak sorkar kala kentu ya ke sorkar jela panle mardor persya ka rapido dak bakenno bakane karu kom syakri lemba ka app kabatre kam po kan ke jela ka trekem kanu kala isen hakador khas bala khasho chief secretary ke jela wa tp wa lang Kajat 24/7 kelaban zur baka jimle jongka rapido kadi kejimpen Kenya kendon rule 3 subsection 1 jongka Meghalaya taxi aggregator operational rules arajar arpo. Kani keken huon kala kam baka jing syakari klem jimpet jongka rapido kala kata eka kamai kaji jongki samla kejela ibasyanya ahlor kali arsyaka yang license na kebentar kamai jongki. Habakaran Syikilat Pathai Kubor Managing Director Jangka Jet 24/7 Ula penting bau Chief Secretary Ula Pula Reki Basyan Sasyong Jingalang Batu Commissioner Secretary Jangka Transport Ringkat Deputy Commissioner Banyatai Sani Halor Kani Kaman Kajet 24/7 Kala Ong Baka Jing Temu Jangka Ni Jingalang Kalong Ban Penbor Ya Kesorkar Ban Khangno Ya Kani Ka App Jangka Rapido Ring Baka Jiu Fencing Technology Kakapapan inya Ya Kajing Teng Jangka Ni Karukom Kamai BI Kababo Jing Shibon Kibri Kiba Syakri Ringkat Ilaisan Kibitiang Kajuan jadi long back 1 point back ba deban shim action ni kini illegal aggregator ki ba operate ani license tangata hi takara meeting ro kamsilam ni yang keren la bashai be ya chief secretary ba yuwan ni tamba ni remind ba deban shutdown ya ki app ini ki aggregator company ki bomdan ka license makani ka khata ba ini kalau very unfair namar mentala arpunyo benai ngila ya struggle na kawai ka table syakawai ka table ke menta koi ha menta bang ni hapani kundu ya hi chief secretary di kat kong bejukren kalian chief secretary yang ban sakat committee bad commissioner DC kota total ngi kermen ba ha kai bide bakani namar ba kadi ke isu ka islam ba ya kermen ba menta resolve no namar ba license jongi kala jankon te kala sim kapin atati ni ladangin le na le su ka license sama kumbakalong menta ini kumbakalong jumot benda ni ka license ada yang ki our rights are not being protected, so that was the reason. Apa yang kini ki ar punya benar ke bar Kat kum bajing ya kendu ini nak apa keluar ada ada commissioner ni DC ni bagi DTO ro ki om bakin sale namar ba ki ong ba nakaliang DTO numla ekali do te kasuya kunye be mental arsinam tam te ke action kile le bon kisu ki bat tang ini ki jongi ma ki parado parasnam jongi jingsha nakaliang jongi le ngila kren ko pasai ba ni kwa bi function action ya company the root of all these problems that we are facing right now te ban bat ini ki riders masno adu kata kamde and plus like nakaliang jungi ko airu bakinsha vanish na penalize ndai nakaliang jungi day banle ya company ndai ni ki riders bakli na makiru persyang hi ban kamai bani ngai bang ja ndai maybe let's say nakaliang government bani ban pekat ba ikisinjam lu banle te mentang ikran break specifically ba shutdown ini ki illegal aggregator company ki bawan chini illegally kamai claim license tang kata ini siapa nang tu kerman ni kerman be ba non positive te bira porti kamang ni yang subjective syangi tang kata mangi snowroad na kini ki nongnya arshakare ki ong ba ban register ba ka company jo bhi kene ga jet just 24/7 ka rem ka da long kimla Ajinsya ya ka permit ya balik ka permit lagi nimsat mangi kali bika na kalian ka department BDTO ba abi di permit ya ka if you go akan transfer na ka private commercial na market ban transfer na ka private commercial itu baru kisil hangte aditio ngi mla la ba taking long kim yo long kalau menjintip jangan kumabandap baik ini kalau hukum ni nama kata komisen kepada hasil sekerja kamhe ka deh lok ta atau kadai gaji sisa ani ya wedi kata ngatre gitu di bawah lu kipat pat pedre ya ka kumnungi function
ya kata ngala ban guarantee on camera ba ngi ide the lowest ban shim ya commission ya kata nga asya they even menen ru idan ki ba la kamai ba rapido di nong elam jumi rapido ru kila wani kendo ya nga ngila ekran ka bede ba kata ki kila penpau hi ong ba im kwa ban siu per right per trip tengok ah bede ba kata ngini penbet tinggal ra nakaliang ki ai ka proposal ba ngile da commission base wa ya kataru ngala agree ba ngile da commission base te ngatrai makiru kila ya stanat nong katkunga mener ki wani sa office ti ong gila ya stanat ba bede ba kata nomor ba kan miak chu per trip ya commission base te ngatrai kini ki kindiat singiru ngi sudden meeting ka bakam ya buat bak kini ki nongnya asyaka kala na rakaman ke government kadang gue ka technical term ki ang geo fencing ki fence na ya ka ni ka state jung kata kala be dang besok kata ka syong mitang ka will jong government bakan fence gini inu ki bala ban kata ka safety jong nong syong syong ka jung Hatu di pada yang bahan ni, mentah ki om berbual ki om kuyang kalau jeng kerja, sang nak jeng bisnes, hari mentah ada pila yang hari enggan menu bani rapi, ida kesokan dan menu bani rapi habis misal, kamu tam beda kini bang bang, kiberiu jungi kilala bila. Oh again, dah ken kata ka bentaru, boleh bila orang ya nakaliang jungi ru ngi sukelahi, namar ba jungi syang ngi la expect ba namar mungkin perkat juga mensuang ba namar ba belengas sedang ikan niru ndai mangale nakadaw jong kapisa ngale namar ba ngai ba ka jela ka dangkam kat ka jela sampau sinam tamdu ngimdan yaki aggregator balak ban nya ikan ni te samlam ba nong yalam ngala syim ka rai ban le ikan ni te ngala le ikan ni puan masngo hadu mentahi te banong yarap na da pipet nang nur kumbapi mentah na kadai na kisang balang na kadai na nakaliang ki ka government na kanunuro ni mismo ilong marwe reba wala kataru ilong positive be mar bangila rai rang ba ni yali ni apun poi mo chuko ba ila thu ba ilong self sustain long ke bangi ni penmi ang ni kan sa ang ni kan circulate kan ki bujula kataru ni kawai na ka jingkwa jing Disuruh wilayah ngadu Iba tarai nong haban ya kundu bagi minister tengah snow lembai chief secretary ru ngatrai ila ban convey kini message nomor mangi long nakaliang jing ko ai bang nai tur thanraj long hakatu benta nomor ba yo kelan susu ni pesam bangi ya nomor bangi ya kelenti ke badai kajing demand jungiru ka kamde bangi demand hal air kade as per the rules we kembangi kalau berkelian ni ketika Meghalaya Taxi Aggregator Operational Rule 2020 under Rules 3 Section 1 ni batai yang tu syai ba kino ki individual company ni kino ki ba bamot man kamai as an aggregator kini ban yo license they will take ni atum ka ani wan ban ni kedu ya ni chief secretary ngatrai lembai chief secretary ila ban convey kani sya ngatrai the most probably expect the chief minister nomor kani ka issue la arsenal tam la jendak license menta te ka syang ni la persyang we are the first aggregator in the state of Meghalaya and also the bangide first aggregator taxi aggregator Hanot East ban adopt EVs before Assam did it last year we did it before last year redo mentar recognition anything wala kata lagi we just want justice